Henne ke sengi kapor kumba architect no pai sengi. Kawai ke Trok kit Khaw kebedan you registration number AS not UA AC UA prasan nyaw. Kebalanya ada uratul hajong arpu arsnam natura. Kebatemu banlej bu you Khaw FCI go down hanong stony. Kelah no hadin berlapai kawai ni gijaka ha Jeidohkroh. Kebaha popok senong sek kolong West Kasil district kebederu ke surok ba nong stony Shillong. Nakaliang jung nong nya ketika Trok laitu bakadau kedai namar bu samtia. Bat hamar bapai ketika jaka kebalong khubor. Ulah kendit kensan bat ulah yu kensan ya kebrek hendrai kam trekam setia bat steering ru ulah sakut hakaba umla syu ban penpai kumta ketika kali kala Lyndang susu ulah itu ruba ulah mensaw malum melani bynta jong kejat bat ki bynta jong kedur kemat bat ka sentur ulah itu ruba ka jingsya ukit tang kumba ars pa sa poket u Khaw bat kampat dak khiatan bat hadin ketukat ni por nak liang ki bor pniat jong ke FCI kila pha wut dak wei pat ka Trok ban kit no yu te u Khaw khnang ban lain nak jingje la da jia bawan uslam. क्या नाम है आपको? बस्ती का क्या? उम्र कितना है? 22। तो बीमार ज़्यादा है क्या? कितना बैग चावल लूट किया? 240।